Godišnji skup inženjera je i prilika da dodelimo priznanja najzaslužnijim članovima komore. Pozivam gospodina Dragomira Acevića, člana Upravnog odbora i predsednika Komisije za dodelu nagrade Inženjerske komore Srbije. Ove godine su dodeljene ukupno 2 nagrade za značajan doprinos u struci. Postoji nešto što se kod starih Gala zvalo htoničnim strahom od toga da će im nebo pasti na glavu. Kod nas, u našem vremenu, mi živimo u stalnom strahu da će nam se tlo izmaći ispod nogu. Kada nas je zadesio jedan od mnogih zemljotresa, prirodnih, jer imamo i veći broj onih neprirodnih, pojave se ljudi koji su u stanju da svojim znanjem, svojim zalaganjem zaista osvetlaju obraz inženjerskoj struci, koji su u stanju da to svoje znanje stave na raspolaganje svoje sredine, svojih bližnjih, svojih kolega i time nas podsete da naš posao kao inženjera nije samo da uradimo ono što može da prođe. Naš posao je da uradimo ono što treba uraditi. To što treba uraditi, vrlo je teško saznati šta je, još je teže uraditi. Inženjer Drago Ostojić je čovek koji je taj dar pokazao izvanredno u poslednjem zemljotresu koji je zadesio Kraljevo, i to nije samo tada. Ali ovo što se desilo relativno skoro, što se desilo u našem neposrednom okruženju, skrenulo je pažnju komisiji i preporučilo inženjera Ostojića za ovo priznanje komore. Ta situacija u kojoj se on našao i mi uz njega, ali gledajući njega, podsjeća pomalo na reči koje je svojevremeno zapisao Charles Darwin kad je na putovanju Biglom zadesio se u ognjenoj zemlji i preživeo tamo zemljotres. Dakle, čovek koji je bio precizan posmatrač, nesklon hiperbolama, nesklon uopštavanju, ostavio nam je zapisano kako izgleda taj panični strah kad vam se oslonac vašeg postojanja pomeri ispod nogu. Gospodine Ostojiću, kolega, izvolite. Pročitaću kako glasi odluka. Inženjerska komora Srbije, Upravni odbor, na temelju statuta i pravilnika o nagradama Inženjerske komore Srbije, odlučio je povodom Dana komore 2011. godine da dodeli nagradu za izuzetno dostignuće u struci iz delatnosti članova komore Dragu Ostojiću, diplomiranom inženjeru građevine, za izuzetno dostignuće u struci ostvareno profesionalnim angažovanjem na otklanjanju posledica zemljotresa u Kraljevu, čime je dat značajan podstrek daljem unapređenju seizmičkog inženjerstva u Srbiji. Ja molim gospodina Milorada Miladinovića da uruči povelju inženjeru Ostojiću. On kao čovek koji dolazi iz kraja koji je pogodio zemljotres vrlo dobro zna koliko je inženjer Ostojić ovo zaslužio. Zahvaljujem. U ovoj istoj grupi naš sledeći laureat ovogodišnji je profesor dr. Vladimir Macura. Svi koji se bave urbanizmom, svi koji su u ovoj našoj profesiji
jako dobro znaju ko je profesor Macura, ali ja moram da nekoliko reči kažem, a nadam se da će mi on oprostiti što sebi uzimam tu slobodu da ja pričam o njemu. Svi koji su se ikada oprobali ili koji imaju nekoga kontakta s urbanizmom, znaju da je urbanizam prvenstveno politička disciplina. I kada ljudi grde urbaniste, oni grde u stvari one koje ne smeju da grde, a urbanisti su tu na izvolite i najlakše je baciti se kamenom na njih. Međutim, Upravni odbor na temelju statuta i pravilnika o nagradama Inženjerske komore Srbije odlučio da povodom Dana komore 2011. godine dodeli nagradu za izuzetno dostignuće u struci iz delatnosti članova komore profesoru doktoru Vladimiru Macuri, za izuzetna dostignuća u radu na oblasti urbanističkog planiranja i projektovanja posvedočena brojnim radovima na kojima je učestvovao kao tvorac koncepcijskih i idejnih postavki, glavni i odgovorni urbanista i rukovodilac složenih poduhvata, a posebno na području izučavanja i rešavanja problema socijalnog stanovanja i romskih urbanih i socijalnih aglomeracija. Ja ću zamoliti moju dragu koleginicu, gospođu Draganu Đorđević, da uruči povelju.